Presiden ka National People's Youth Front NPYF bakit borlang nongrem kabadai ka tanatrikam jong kisamla kaseng National People's Party kebadan hakal yang sensar hajala Meghalaya ulong ba u Deputy Commissioner ka East Khas Hills District ubadero u Returning Officer ka Shillong Constituency hagan election MP Lok Sabha usnotho mau haba usyong hakasuki banwanra ya ka syongsok syongsain hanong ba Shillong kane kajing penpau kajong uba kit borlang kadai hajin bakinong ilam ka Voice of the People Party klami penpau kajing persya ya ka rai udisi manam sya banmi bunbreu hakas nginyo bot kata hakas sauterik ujeleu arjar upsau kabadai ubna penwan bakit berlang ulong bakita ki besyong haksuki ki kamsoto ban penyai ka kam namar ka Shillong kadai ka nongba jong ka jela kan sadon ka jing thot hakasyong chongsain adawan bun breu hakas ngi nyobot ulong bakumno an khang ya ka jing bun breu ha mokrwat ninong po kabla suthu bandom kta ya ka suk kasan jong pajba Henry UDC ka East Khas Hills District usuthu balada sya ban mi pajba ka jing bun breu kan kta ya ka yat ka yang hasor Shillong ngimtip mano ban job ne mano ban ram hakasaw tarik ujeleu arjar psa Henry ngi hab ban pedru ya ka chongsain hapo ka sor Shillong ula ban rap bakit berlang ulong baro ki kertong rangkat kinongkit kam ki sangsan perthai baper kelda pensyai syakipaj ba berkipaj baru kelda brai ka rai haka kak na direk yayong arjar psaw kum kinong yakun yak election ngi hab ban pediang ya ka job bakaram namar habang ngi don haka sen kongres ngi job habang ngi rung hak NPP ngi ram ulong kum ban syupin kan mau kinong ilam ka VPP apo ajing ilam uba braj terwel marbanyang UMLA ka maulai kilalet banyak kendo ya UDC hakas ngithot ding penpau ka jing persya haba omsya ban mi pajba hakas nginyobot kumta kine kinong ilam kikwa badai ban psya pajba habalet nyobot hasaw tarik jeleu arjar psaw hamadan polo